impi ekhona manje impi espiritual. So njengoba kuyimpi espiritual nama disease akhona esihlangabezana nawo akusama disease lawa angalashwa ngemithi ethengwayo ngemithi yabodokotela. Ama disease afuna ukuthi si activate into yethu esidalwe nayo engaphakathi kithi. Ama aliens kahle kahle they feed on us, they take ama energy from us, and kunele power lena abafike baplake kuyo ekhanda lakho. That is why always bahlala mama bafuna ukusondela baba close to your bed and bazofuna ukuthi babe ne access yekhanda lakho. Mina ngale gift le yami ngiyakhona ukusensa umoya. So ke ngirealizile lento lekuthi ayikho akusukuthi ikimi kuphela because mina I'm special. No, ikithi sisonke siyabantu, especially sizwe simnyama.